Chingia umwanchi umurigere rwegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii no kwegena kwa nebuna ritkorea ondigenderete ko bari tayiro rukigima nanene no genderete kwego kya ase okubwatia emirobero yonsi ritkorea rere ekrodere ritkorea Jumanne tariki 23 cy'umutenyo mutangani omwaka no iwechi bibere na 24 namanga genderete gokorekana iminsi ya Kenya anene chinga cy'umurayibense Dr. William Samuel Ruto are ase ense gusase county ya Nakuru asenchirayemo yokorotota emirobero au ya magendro nabo igo gochakya bene emirobero ya magendro Ruto aikirana sensemo ya Gilgil ase okoigora bene technical and vocational college ase ensemeyo chingaki bagagendrete gokwanirega emirobero ya serikali begete yokoenekia amagendro emergency ya Kenya nase ensemeria ya Azimio la Umoja One Kenya baraikorwase obo mububa koronarele amolodinga abagendrete no murobero bokubarikia ababwatanya AMAYIA ase kyama kya ODM ase ritkoria rero bare imeye county ya Tana River eri kwenekia buna banyorero mubaro bw'abantu bosabo bwatani ase kyama kya ODM na ase chinga kecho omukonyi bw'omurai ose umurugi bw'omukonyi bw'omurai wense Pastor Dorcas Gashawa nigare ase orogongo rwa Gusii ase umurobero bw'okwenekia buna uko ose umurobero bw'okurwania amaryogo yogotindi anene asabasae nabo igo umurobero bw'okora amasabo anene ase county ya Kisii asenchire moyo koreta omurembe nabo igo obotoireru cyaragire CHINSA IKOMI cyabona mugoroba kinga kingo kwargania SMS AMAYIA eriyo nkumanye buna naraya na kwarganire asenchira ere yubinge nyaramuna sensemo ya Facebook nabo kwendera gotonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyaro wetra Ndizi TV News boigo nabo ko yasoma se website yaito wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwamo. Yane EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama neroko eneki achibichaniro gichawe kere asenchre ya benengo kwarganyo beko gusanga naintwe goika omwerio AMAYIA ye CHINSA IKOMI asobenge tuko yachaga kurwase county ya Kisii abwase omoroki woyomo uyore entakana sereta Bivon Anyona uyo bakakora amatemwa ye class ya 5 na 3 KCP omwako ita kurwase skure buroso ya Riagonkera na konyora maxi chimisato 35 asabeta kurangirwa ase skureba muraya St. Kizito Nyansiongo nakorende nigo atigarete atabwati ncherende akubwatikana no gutanyora oyo kumusira nigo bono moroki oyo abeta kwimokia egetamukiro nakogenda wika ase skure yobroso ya Riagonkera ase okorigia obokonyi gokwana nigo omoroki munene bwe skure yo ya Riagonkera aberega kuru kuboria ochiase abarai nabo igabasamaria bayawe sokya eriyo kumusira omoroki oyo abega kugenderia na masomaye asata irumna nigo abwenerete wikirana ase skuru yo ritkoria ankyo nigaganire abantu gochamo kubwatirana iriyo kumusira abega kugenderia chisemi ase skuru secondary ya St. Kizito eriyo kumukonya wikirania endoto yaye asamatkari busyo ase ritkoria rero nanyoro umwana oyo mokoreta matemkuruga okorokwa Bivon Anyona ogochana atagete amanye na ngakenda mokonya ende school omwana oyo Bivon Anyona tabwati baiboli abanyoreta maxi 335 akarangiri gochie school ya secondary ya St. Kizito Nyansiongo koruerio nkengagete na bagenda tawo kale mirobero kumwire school omwana achaga ma okongoro kiriro bokomboli mwalimu ndero mambi ntakere ko report so nabwata na kumisana na natwaro mwijana because no mwana utabwati baiboli nilifanya kutoka Riagonkera primary school na nilizoa alama 335 na niliitwa shule ya pili ya St. Kizito Nyansiongo kwetu ni Nyansara
na nataka usaidizi. Sina mtu wa kunishika mkono nisome. Sasa nataka kuenda shule nisome. Nikimaliza shule nataka kuwa engineer. Nimekuja kwa shule yenye nilikuwa nasoma ili nione mwalimu mwenye alikuwa ananisaidia, mwalimu mkuu wa Gusii Primary, anisaidie kama naweza enda shule nisome shule ya upili. Ase gona bona ari kubori na abarai baitu gojakera omo MCA mobungo ito Honorable Alpha Miruka, omo gavana ito Musikesi Mbarati, na bande baratwara omoyo basiro omwana oyo gakende esukuru agekogera mambi atakere gochiko report. Mwanchi murigererio roboti oru no ndogenderete kwariganiwa urwachi konyora senchira yubikiranu ekero erarage enseye mono bego CHINSA isato chia mogoroba togosuka bosio nigo ebunke ye kaunti ya Nyandarua yabekire emeroberio yokoenekia bunankurwaniere obotumeki webinyuwa byobotindi anene amarwa tancheiri ase ensemeyo nengana yaikiwe bosio bwo mokonyi bo murai bwenseri gabigashawa asalire ira yogoche kubwatania abo bizabo burendi asokoenekia buna amarwa tancheri aberega kwera ase ensemeyo ayone nabereka gusaria abasae bebigori ebike korengana ne kiombe kya nakada ekyoge kurwania muri yogotine mense ya Kenya nigo obotumeki obubebwa marwa atancheri asaba Kenya hoikire ase ekerengo ye IKOMI nukuta isano na isato igoremia asigashagwa ruro koboria gochiase gusabugoririe gurubeyo na koenekia buna nigo chokubeka emerobere yonsia iyo koenekia buna obotumeki tancheri wabere boko era sinsemo au imeyense ya Kenya. This law therefore complements the efforts of national government agencies like NACADA, our security agencies, in adding consumption of illicit brews. Based on this milestone, we appeal and encourage other counties, particularly those that are working towards enacting similar frameworks, to hasten the process. And for those who are yet to start the process, Nyandarua County is indeed the place to go and benchmark. I wish to take this opportunity to clarify that the fight against toxic and illicit alcohol is aimed at promoting quality in genuine business. We invite all to support this initiative to restore dignity in our youth, who are the main target of dishonest and heartless, ruthless business people. On this note, I wish to thank the media for creating awareness on the killer brews and highlighting alternatives of keeping our nation sane and sober. In conclusion, I'd like to appeal to counties and other leaders to support initiatives of individuals, organizations, and other stakeholders in ending illicit alcohol, drugs, and substance abuse. Abarai bekiama kia ODM bakora ono murai bekiama kia Raila Amolo Odinga nigo bagendereti omuroberio bwo kubarikia ababwatani ase kiamekyo wasiritkuria lero baremeye county ya Tana River asokone kia buna benyoreire omubaro ase kiamekyo kia ODM okwana abori tangani Raila nigabaga kumerana na batenere bekiamekyo kia ODM kurwase county yo asabaga okwanera emeroberio au yo baganetie kubekensemo asokone kia buna ngotinya barekiama na boigo gosuka bosio Raila nigabaga komochia bali bagokwa na bobe igoro yobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya asogote babuna nigo obomo bwa beire bo gwatananika asabaga kwegerera obomo bona otana nigo botigarete ko baororo akubwatkana nebyama ebyo biteneine votingu nigate babuna okwaso kubwatrana nebyama byonse bibire inse ya Azimio la Umoja One Kenya nigo barache kogendera bosio asaruro kubore ocha sabanto gotiga gosokia amangana yoborimo anene abarikia mangana. Azimio vile navijua ni muungano, ni mseto ya vyama. Tuko hapa na ODM, tuko na Wiper, tuko na Jubilee, tuko na DAP, upya na kadhalika. Sasa Azimio haiwezi kujengwa kivyake. Kama vyama hizi ziko na nguvu, ndio Azimio inakuwa na nguvu.
the constituent parties of Azimio must be strong. Kwa sababu naona sisi tunajaribu sasa kuimarisha chama chetu cha ODM. A strong ODM means a strong Azimio. A strong Wiper means a strong Azimio. Na Jubilee na kadhalika, hata na Kenya. Kwa sababu sisi tunaimarisha ODM ili Azimio iweze kuwa na nguvu. Sasa manake nyinyi vile mlipiga kura, mlikuwa mnapiga kura kwa ma MCS, ODM, Wiper, Jubilee na KANU, sio? Hamkuwa napiga kwa Azimio. Azimio mlipiga tu kwa rais peke yake, sivyo? Kwa hivyo vyama mpaka ziwe na nguvu, ndio mseto itakuwa na nguvu. Lakini hawa watu wakiona kama sisi tunaimarisha ODM, wanasema Azimio inasambaratika. Azimio haisambaratiki, Azimio iko pale na iko na nguvu zaidi. Chinga kia chunigo omuri kio monene ase kiama kia ODM Edwin Sifuna beirega kumochia egetambukiro kio mona chebino monene Martha Koome akumira na numra iwense Dr. William Samuel Rutaburi kuregoro asamaga cha State House memucho Nairobi abune kirenga kyogo kwanera amangana yo arengete obokoreri ase ebigambiro Sifuna nigo amomochire Koome na otabuna ko ina egetambukiro kio tikiarenge ekironge na nigo chingwani chibabeta bakora chitabwati buyabonde bwonsi wochase omokenya kurende asobu ya bwaye buna omo president webigambiro ime yense ya Kenya anigatere na barabwa ba Kenya nene kurasa umurengo Azimio la Umoja wa Kenya nigo baragenderere kwegerera ensemo yebigambiro. Jana nimepigwa na butwa Martha Koome akafunga zake akaenda kwenye ofisi ya rais. Niliposoma arafa iliyotolewa na afisi ya rais yenyewe inasema Martha Koome alitoka huko na pesa ya magari. Wamemnunulia magari mpya. Akatoka huko na pesa ya kujenga mahakama, ametoka na pesa huko. Wakampa pesa ya kuandika majaji wengine wa mahakama kuu zaidi ya 20. Nikajiuliza mimi mwenyewe, huo mkutano ulitoka na nini kwa mwananchi wa kawaida? Sijaelewa, kwa sababu kama tulikuwa tunazungumzia ufisadi ndani ya mahakama, nilitarajia kwamba katika huo mkutano rais atampa huyo jaji mkuu ushahidi wa kuhusu wale majaji ambao ni wafisadi pale ndani. Lakini kumbe ilikuwa ni kitu tu wanapiga kelele ili waketi ili wakule. Mimi I want to say for a fact, if indeed there is corruption in institutions of government, then yesterday was the proof that every Kenyan needed. Because if there is anything that looks like a bribe, it must be a bribe. How can you come out of negotiations with vehicles for yourself? That is the biggest bribe we have seen from the executive to the judiciary, and we are saying kwa sasa Mkenya sisi wenyewe lazima tusimame kutetea mahakama zetu. Umugavana we county ya Tana River Dato Godana ni garuro kubore ochase serikali na baigo ebyombe au aweso kiana kubwatuka ogosira ochasa bandawa bete bakonyoro wakwa ni mrenyinge ya El Nino ya bage kweneki wa asama tukabangoiga anena sensemeyo ya Tana River ayaniga yakwa na chinga kicho kubwatuka obokonyi ochasa bantabo ase chiabisi cha Red Cross asensemo ya hola imeye county yo asatabuna chi amate chinyinge ni go chiabe techi Gusii enibo yabo na nigo basemereti obokonyi kurwase serikali akorende niga serikali ye county ya beire ge kuremerwa asibono bakosaba obokonyi. Hizo ni sanitary kits ambazo zingine tushafanya kugawanya kidogo hapa na zinaenda hizo sehemu tofauti. Pia kuna chakula, pia kuna shelter materials na vitu vingine ambavyo tunasema NFIs, non-food items, ambayo inaenda kubenefit watu karibu. How many of them? The beneficiaries is? For the hygiene kits, we have 1,400. Yeah, 1,400 for hygiene kits. And then emergency shelter and food items on 295. Yeah, 295 shelter, shelter kits. And then for food is how many? We don't have food. Non-food items. Non-food items is same 295 kits. So hiyo pamoja na
misaada mingine ambayo tutaipokea leo ndio inaanza kuwa distributed. Pia tumekubaliana ya kwamba kwa sababu sasa wameelewa uzito ndani kwa kina, uzito ule ambao umetuathiri, tumekubaliana kwamba tutakuwa na mkutano mwingine wiki ijayo huko Nairobi pamoja na wakubwa wa IOM ili tuweze kujadiliana zaidi kuhusu vile wanaweza kutusaidia. Ekiombe ky'abanyagatari mense ya Kenya Medical Practitioners and Dentists Union KMPDU gekorawa n'umunyakiro w'ekiombe kyo Dr. Davjatela ningo bagendrete kwegerera amakongwa y'abanyagatari bawetera imense ya Kenya akoirera obokoreri bwabo gotekerana asenchera ebwenerete ritkolya rero ningo batenere kurwase ekiombe kyo bakumirana n'abanyagatari imeye county ya Uasin Gishu eri gukwanira emeroberio au eyo erengete kubokia obokoreri bwabo ase abananchi nigo babere bagukwanira gati iyo wakana ase kadi kibese kibaguna chwa ase kadi ya NHIF na wataona nigo etali umurobero yo otali omurunke ase bare na nigo okuba kinga kingongu abanyagetali ase okonyora obokoreri nabaro nigo baruro kubolewo cha serikali kweneke bunangu baikiraniere amagani abo kolengana no kuiwana okoba beta bakubeka osonya taribo nigo abanyagetali barachi kogendera gukora umugiro w'emirimo ase CHINSA emergency ya Kenya. Na mkutano na madaktari kutoka kaunti ya Uasin Gishu, kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kutoka Moi Teaching and Referral Hospital na pia kutoka katika ile Moi University. Kwa sababu hawa madaktari wote wamekuwa wakipata bima ya NHIF ile comprehensive. Na ukiangalia kulikuwa na ile kipengele cha e-transition ya SHIF ambayo ilikuwa nasema kuanzia wakati ambao ulifanywa gazetting hakutakuwa na hiyo comprehensive package. Kwa hivyo tulikuwa tunaangalia ni hali ya madaktari au wafanyikazi wa afya au wafanyikazi wa umma itakuwa vipi baada ya koti kutoa ile order ambayo ilikuwa inasisitiza kutekelezwa kwa SHIF. Tukaona kuwa wengi wa madaktari kwa kweli watahangamika na itakuwa lazima watoe pesa katika mfuko wao. The out of pocket expenditure itaongezeka iwapo serikali haitawapatia ile tunaita comprehensive medical care. Na tutafika wakati ambao madaktari wenyewe hawatakuwa na uwezo wa kuafford ile services ambao wanapatiana. Na ni kwa sababu gani? Ukiangalia katika ile maktaba ambao tulichukua na serikali mnamo mwaka wa 2011 tulikubaliana kuwa ile medical allowance ya 5,000 ambao tunalipwa kila mwezi tuliachia serikali. Pia tulikuwa tunatoa ile 1,700. Mwancho mulgeri bana about yoruna rotreta omerio wa mayaya CHINSA IKOMI asenchera yobenge korena na mange togendreta kwariganira korwa semese ite AMAYIA yoras konyora senchera yobekranu nera Frida Kirbo ekreda arage enseyemo nabo igo CHINSA isato chiamogoroba endra kubati miroberion ya Ndizi TV nabo bwansu bwo Gusii asensemo ya Facebook otanyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo ase website ito www.ndizitv.net eri otogendere gusanga sobwamo na gukumanya munagendrete watika kurwase CHINSA ime yense ya Kenya eri triane EVERLYNE OSERO oria twabwatira na soko eneke ya chibiche neryo gichago ikiriri gakuru kwa Abigael Nyanchama na boigo Joshua AUTA nere twabwatira na ase ensemo yebimanyirire ngukuganiria obulgere borobya ase mirobire kubwatya na boigo omugwaso gusema mugoroba erento erero kigima.